kumira kalimu. Timozox Promotions. Kumira kalimu. Drop our bet. Wano bwena idana yagana wonsiko kapanga mwerere. Nafuba kunatereza paka kulevo yenenda. Mutintandisa okutunda bali kundolonga. Erina lyange bali kulivulunga. Bali neitima tibendeza kasita balengera wofuna. Benda bakutole woje kyova nkulopera baba nti bandi bubi wenkolera bandi bubi nze bandi bubi enda nvewo kyova balisi tulempalana aye nkumira kalimu kuma 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 nze kapito kyaiba mwibe ani gange baba kuma kumira kalimu kuma kuma mberawo kuma kuma abampala nabona banjaye wemundu yangaye baba kuma kumira kalimu lwanisa tibenda nezimbe bandogerera nebingi bamalamani aye nze ndikwiwe katonda niwe yantonda baba niwe mwene bukumi kyensaba onkume kubanga benda nfewondeko mudala buli sawa bapanga nfewondeko mudala mbubenda nsembe bakulemberenga mbubene bakulembere abaana bange batyamenga baibwe besomera mpanga bapangulula amagoba bakeiriza mwanadamu tasoboke ono muntu munange tasoboke mama nze otandeka bondeka wonse bamaze kumira kalimu kuma 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 nze kapito kyaiba mwibe ani gange baba kuma kumira kalimu kuma kuma mberawo kuma kuma abampala nabona banjaye wemundu yangaye baba kuma kumira kalimu niwana sobola nsira wundi kayigwe ndidi niwe yantonda twena tuli bana bonchidi abalwana baine batetekanye obone wo batanini kubanga batutaire kwa mani balwana kulemesa tibenda abasinga kwa pana benda ino okukodera nikyatali akirwanira okukodera munabenda okulya muno ni mule ayenda geme muno ni mule nibyatatuyanire edo nembera daibwe abaana abo era mbagemisa baba mwene buyinza abaana abo buti dropa kubanga bosaba Allah kumira kalimu eja mulindwa kolanga bosaba Mungu kumira kalimu simesala mama saba kumira kalimu big size kolanga bosaba baba kumira kalimu mani mutuya saba kumira kalimu mama nodi wanike mikono sabe Mungu kumira kalimu saba